туугандар, Яскин Корея деген инстаграм баракчасы бар. Биздин кызды чакырган жерге келип жеттик. Буюрса ушул жерде будет жарко. Громче звуки, поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить. Раз, два, три. Айтери, 사랑합니다. Üstü cevapsızlık çok oldu. Sen cevap et değişiklik. Basitten açıp et. Özgür açık koydu. Kesem açık iken açık. Özgür açık koydu. Üzgün işte sen açıkka boyunca yapmaya geçiyorsun. Yok, cevap olsa cevap ketem gelgende. Açık tamamsa açık öyle ketem. 환수입니다.